njagala buli kyokukize mu mateeka ekyogenda okweru n'amagezi gajjawo njagala kola Kyemukola kya bbeeyi okuba nga muli kwa media amwe bali kutugobera mu bulambuzi kyebambi ku YouTube kituzaamu amaani era tusaba abayaka bakali ku subscribe nga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira bambi owebuside mu bikado amawulo genkeina go bambi ti malungi amukidi bulungi nti ensi yayo neri mu igandalo abantu bali mukuwumula nga bajaguza amazalibwa ga Yesu Kristo omwana wa Mariamu. Era abantu bavuire mu bitundu ebyendawulo ebyeiwanga naddala mu bibuga nga bajja mu kyalo okusanuka kuko era nga eriyo n'abandi abavuire mu kyalo baida mu bibuga nga bali kwenda okusanuka kuko enaku dino enkulu oba oliawo dibada muntu kubaawo kukyusa ku mbeera yalingira mu bizibu byabiseemu naddala omwaka omulamba yakoba ati kaji yesanusemuuko. Ekiriwo kiri nti eriyo malaya abaire amaze ibanga ng'akola emirimu gye abatukobere nti amaze emyaka nga 20 ng'akola omulimu ogwo bwa malaya era abaire atunda ino ng'abantu bamwidi ati Aisha nasinga kuwumya wabula eriyo omusaadde yamutuukirire ng'ayenda okumugula era bajja mu kisenge mu lodge wabula webukeereire bambi nga Aisha yafiire yabukaire Aisha yafiire mu lodge yabeera agira okusanusaamu okubambi omusaada so kyanaku Aisha yafiire mu lodge ngali kusanusaamu okubambi omusaada nemboozi bambi yembaleetere gano mbakubye ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Enchuku eno ebeere gano mu bitundu eby'egganga ku kyali ky'enkono mu Northern Division abataka babakaire kuncho nibafuna amawulire nti malaya Aisha Nakiranda yafiirire mu lodge. Ekifo kino ekyankono mu kibuga eky'egganga kimanibwa ino nga bamalaya mu beetundira era abantu babe baida bangi abavuzi batwera abavubuka abayenda okwesanusa abawulu nga bano bebaweera naddala mu bitundu ebyeiggulo kuncho n'emisana nga bambi baida okugula era bamalaya ebiseera bingi babonebwaku nga bali gano kuliya bambi nga bali kweta abasaada mwide 3,000 5,000 mutwalo mwogera okusinziira ku ngeri yabo akubwainemu n'engeri yena yoba ombwainemu engeri yaboneka. Kikobebwa nti enaku dino eda Christmas abamalaya beeyongera ino mu kibuga eky'egganga oluvannyuma lw'okutegeera nti abasaada baliko kuniku sente bajja kwenda okubasanusaamu ku nnaku dino era nga batukobeire nti bamalaya ab'omwiganga bajja beegayitibwa ku bamalaya abandi okuva mu bitundu nga ebyebugiri embiiko n'ab'embaale babeere nga bali gano mu bungi ino era nga bawona ku nkyo batyama bayolesa emibiri bayambala obugoye bwaibwe obusikiriza beesiga ebizigo era nga abasaada bangi babeere nga bajja mu buulumu bwaibwe babasanusa okusinziira ku nga benda 3,000 5,000 so n'esente dindi so olunaku olw'eddo tukitegeereku nti bamalaya bawina okujja mu kikuubo kyaibwe wano ku Main Street y'eiganga ku lodge ey'amawanda era nga wabeerewo omusaada mulala eyagiire yalondamu oyo gwe yabaire asiimye wabula nga ku mulundi guno akalu kagwire yeri Nakiranda Aisha ye basiimye so Nakiranda Aisha abe yanika alumu kamaze ibanga yetundiramu wano ow'amawanda so bajja ebyabeewo tutwabitegeere bulungi ku miwendo gyabaikiriza gainya
wabula ekyembi ekiriwo nti bugiro okera kuncho nga bambi Aisha afiride mulumu Chabwana Amaze chairman wa Nkono Central dibaire sawa nga ibiri yawo wabaawo omutuuze mulala abise yankobera nti ku Mawanda guest house waliwo omuntu gwe bayitirewo n'atambula n'atuukawo kujja okutuuka nga n'omuntu yebayise ali mu luumu ye ng'amutegeera bulungi amayina ge babe bamweta Kirabira Aisha amaze mu kitundu muno emyaka egiswika 10 nga ali ku mulimu gwaibwe ogwo gwe twakaza ku nekolera jange kale wetwogerera gano ne poliisi eva kutuuka okujja kubona ekyamutuuseeku. Ono bamwagaine mu buliri nga ali mu bulangiti wabula nga mufu kikali kutegeeka nsonga ki yamuviireko okufa wabula ngeri y'abandi yabaliko banga ati yandibanga omusada oba oli awo yabaire w'amaanyi mangi ino oba nga yabaire mudinka oba nga yakolesa ebidagala eby'amaanyi ag'ekisada nga byabaire by'amaanyi ino oba oli awo byaviireko ono okuboneka nga embeera yamubitirireko nga takasobola bambi omutima gwesiba. So abataka bona bali kutebereza nti oba oli awo Aisha asooka nga oba oli awo omutima gwesibye olw'amaanyi customer ge yabaire alikolesa ino bambi mu buliri olw'okwenda okumalayo ssente de. Eriyo n'abandi abatandise okutebereza nti oba oli awo omusaada kino yakikola isaitima oluvannyuma nga aliko na jasi amukozesa alabe kumusasula were 10 era olw'amaze okola ebyo yamala yalumuka kuba mulumu tebagaineemu ku musaada yayena customer tebamwagaineemu so bali kutya nti oba oli awo yayinze kulya byabwerere oluvannyuma amale bambi aje. Abandi batye balikoba wabaawo n'abandi abali kulowooza nti oba oli awo ono malaaya yabeerayo kwenda kunaga sente ave ku edo de bateesiisa anage esente edindi oba oli awo customer diyabaire nado ekyaviire customer oba oli awo okumutuga yamala yamuyita mu buliri yamala yata ku bulangiti yamuwembako yamulekomu. So ebintu bingi aye nga yo poliisi eidde gano yekenenya ekifo bawandika bakuba ebifaani era tuyidde nga bajja kutukobera kikye bazwire wabula nga ebiriwo okuva mu bataka nikyetubwaine ku senior of crime nebyo kitebeeza okuba nti oba oli awo ono bamutuze butuge oba ng'omutima gwesibye oluvannyuma olw'okuba nti customer yabeere w'amaanyi mangi ino yabanga embeera omukazi emuswisireku nga takasobola omutima gwesiba. So bitye webaire wano ekifo kino ngoyembakobye wano Enkono ku Main Street yayiganga kimanibwa ino nga kyabamalaaya era nga abasaada baida kuva mu bitundu ebyendawulo bambi okwida okugula bona ekiriwo kiri nti bano tibasasola kaito banga oweze emyaka 18 oba otamiire oba totamire oba oli otya yokaito bana sente kyonka kyebayenda oida gano mwajja mwesanusaamuku aida kikade bamwikiriza gaini yakoku nekyembi kyetuwire kiri kwogezanga abantu ebigambo kuboneka nti ono yafuire nina Kiranda Aisha bakubya ati omwana ow'omusiraamu kaina agire mu lodge okusanusa abantu. So tutwidi oba kitufu Aisha abaire musiraamu abandi bali kulowooza nti oba oli awo yakolesa erina lya Aisha kuba balowooza nti abasiraamu n'abatunda ino. So biri awo bito byona bikali by'amatankane ng'empale edaba 7 ayi ndidi nga tujja kubitegeera era nga tuyida kubakobera ekiri kujja maiso kibaire nga tikiri rampant ino nti bafiiramu abantu abagera babaire bakola emirimu gyaibwe era luisi baba bitamu twaba advisinga basobole okukyusaamuku babe nga bava mu mirimu egyo bakola emirimu egindi ng'ampirano bino ebyebibiina bwe byaida twaba nga tuli bakubiriza basobole okuva mu mirimu egyo basobole okufunayo obuntu obundi bwe basobola
okukola olw'ensonga nti mulimu ebizibu bingi mu mirimu oti n'egyo. Mu myaka egiweire era waliwo n'omusaadde eyayitibwakuuko mubaala ku layini yeeno eno. Kale twabanga buli kujja nga tubakubiriza basobole okwekolamu emirimu oba ebibiina babe nga baweebwanga ssente za gavumenti basobole okukola emirimu egisaaniire okusinga ku nga gino omuntu gy'asobola n'okuyitibwa nga n'amuyisa tategeerekeike. Kino kitwalira akaseera kawanvu nga kimaniikirwe no ku banekolera jange bamalaaya ngo otuuka oti bakubuza ati nsobola funa ku bamalaaya nga iwe ngo wabodo oti bamalaaya baba wano kulawunda ye nakavule zino baba poliisi eri einuma awo aye poliisi oba bona bakasitoma baibuti twidi kubanga poliisi okuva balirwana b'abamalaaya aye ne babaawo nga tebakoba nti baba bavayo bajje wakawe kubanga omukazi afire mukazi mukulu alina n'abaidukulu aye n'okuba nga akeetundira wano eno ifo batubinga ekifo kino kimanyibwa ino baneeko bakikozesa nife abavubuka abasinga bungi obuzira busobozi bufuna bakazi nga bwebakozesa ekifo kino aye bamalaaya bano bazimala nga bakozesa oba kofuniyemu emitwalo gyebyo yenaidala nakuko bali edakumva enkumi esatu nakubona n'emitwalo ebyo akola ekisoboka kyonna kyonna aje n'emitwalo egyo mu butali bulungi. Ekintu ekyo kyabadde kiri tunigirizanga nze omufu ono enfo eri yafiire mu nze ndikuteebereza yabaire ali kwenda kunaga ssente obona obuzibu obuli gano. Ekifo kino kyayonooneka bamalaaya bali mu bangi era bamalaaya oba oli kubita mu kikubo ke bakugemya atiida olimu 3,000 olimu 2,000 kyokka baaba nga batuwonoine ku abaana kyokka ni poliisi bali kutuyamba kuba myaka bali babinga ekifo ekyokubinga abantu abona basirike n'abantu abo gano. Kale ekifo kino kizira mu butebenkevu. Ekifo kino bakakiyitiramu abantu emirundi ng'ebiri nga twagaana gano ki olundi bayita omusaadha mu kifo kirala kino era lulala luno akola kutembo. Kale ekifo kino ky'abantu bonoonefu bisaba poliisi etuyambeku. Bakola bulungi mu bavubuka aye eruuyi babisabu byabavubuka omuvubuka waida oba ali mu nankani yali kwetaaga kusanyusizibwamu waida nako emitwalo nga5 afuba nnyo obutabikola ki obutajja na ssente edo lwaki wakuba bwebaba teminti esiringi 50,000 kuba nize kyantuukako nga nkalirokoka so wena yikiriza Yesu Kristo n'amaani atugire kiki ekituufu. Omuntu waida n'emitwalo nga bikiriza genya kumutya 8 ajja watuuka ebyo ate yafuuka ekizibu akoze atya ebitajja naki na 5 edisigaire awe bavuire okukyankano ojja okuyikankana nga amaliriza bekinye matogi era kino nasobola okola kumuyitanga ababodera omuntu akuba nti abantu bebetundira abantu bamalaaya todaga kumuntu otegera butegere nomuletaga kulani aye poliisi ezinomuyandwa nga munange bakoke aye tulimu poliisi ebinga efe kuluguudo esaawa 12 endala ekikulu aye tofa ku bamalaaya abavaamu emirambo abavaamu abafuka abaibi kubanga okubita gano obwire kusaanira lobo ina mukazi obotumya mwana nkakasa tofana naki na sente nibo gamba akavira kali mu afukiro ya nyama topita naki tojja nako. Poliisi eidye era nga omulambo egutwairewo yagutwala mu igwanika ery'eddwaliro aikulu ery'Iganga ng'okulo n'enkiriza kujja amaiso twogere ku n'abataka ni ssentebe w'ekyalo yatukobera ku bibairewo yakoba nti yewuniza Aisha okuba nti yafiire kuba amaze ibanga nga yetunda na nibamu ku bantu oboli abo wandiye senti basiniya bakafulu mu mulimo guno era buli muntu ali kwewunya ngati Aisha omusaade yamwise kyabaire kitya kuba mbwa Aisha abiruire mwera n'obumanirivu oboli awo experience eri ba customer abira Yazid era buli muntu ali wana ali kwebuuza Aisha yafiira atya Aisha tina abayaka Aisha akiruire mu nga akikuba nga yetunda abavuka bali kwogeranga ebigambo eyo ku bya Aisha bino
ebintu byetajja kwogera kumpewo abajja ne bagulako ku Aisha nga bamuwaako obuduliza ati Aisha tabaire mwangu. Aye buli muntu ayikwebuuza kye kyayise Aisha ngoye yabaire bagalagala bana abayaka abafiire mu byalo nga bali kwegerera omulimo guno oba oli abantu bandikiriza. Aye Aisha abaire kafulu nga nasomesa bana abayaka abaidye mu kifo kino bali kwebuuza Aisha kye kyamutuuse kusona ebyo nga wembako bye police yatandise okunoonenkereza era bali kujja kutokobera kye kyavuire ku Nakiranda Aisha bambi okufiira mu loogi kye kyavuire ku Nakiranda Aisha okufiira mu loogi. Embere nebeere obambi ni bamalaya baine bambi batuuse wala era tubabwine kwa bandi nga tebali kuyikiriza kiribo tubabwine ku nga tebali kuyikiriza kiribo. Ekyembi ekiriwo nti tibwine ku malaya were mulala nti alira nti atonya kwisiga ali kwira ku Aisha baidye nga kukuba gandulo kugama ku mitwe aye nga amaziga gabe gabere wala ino nga togabona ku nti baba ebakalu musoga akati bakalu. So nebyo tujja kusikana bakali ku subscribe ga please go ahead and subscribe, like and share our videos. Wabula kemba wanga nvaawo nti bambe mbe bulindala okusanuka sanuke aye soka wetegezo omuntu yoli kujana yali atya osobola okujja n'omuntu omukyamu kabiri sente dobo oli awo da kusula mu buzibu okusanuka tusanuke abakazi mukozese aye mwegendereze alingira omuntu yoli kujja okusanuka naye ali atya enakudi n'abantu tibalungi ebyenfuna bitumaze mu bambi wegendereze woli kutambulira naddala mu nnaku dino ede igandalo nga wemba kubye ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos.